Ngizobingelela ubaba uMsibande, uPostoli nomama uMsibande, uPostoli. Egameni lenkosi yami uJesu, uJesu Kristu inkosi. Igama lami nguZandile Ngwakashabalala. Ngisingipharela ngishadayo. Ngwakashabalala eNewcastle. Ngizela ngaphambili ukuzobonga uNkulunkulu. Ngizoqala ngokumbonga nje ngenkonzo yanamhlanje bazalwane ngibusiseke kakhulu. Njengoba bekhuluma ngokugxeka, uNkulunkulu usize yami impilo bazalwane ngokugxeka. Uthi singasayikhumbuli izinto ezenzeka kuqala nezinto ezenzeka emandulo singasazi ngazo. Bazalwane ngizombonga uNkulunkulu ukuthi akhulume ngale nto ebihlupha kakhulu umoya wami. Bazalwane mina bengikholwa ke. Angeke ngithi ngizothi bengikholwa ngoba ngibonile ephambili kwesikhathi sengithole ivangeli la ekhaya ukuthi lokholwa bengikholwa bekungasikho ngoba bengiyikholwa ebelingayihlukanyiselanga noNkulunkulu. Konke bengikwenza uNkulunkulu ebekade engakuthandi ekhuluma kimi ukuthi lezi zinto akayithandi, kanti uyazi ukuthi ngomusa wakhe uzobe selethu usisimangele kumalo kule ndawo engihlala kuyo bazalwane. Ngoba ngikhuluma ngokugxeka bazalwane mina bengumuntu ngaze ngathi Nkosi angizazi noma nginenhliziyo embi noma nginjani. Kunokuvuka izinto ezindala kimi ngikhule nje ngiyintandana abazalwane nabo. Umama ushone ngo-88 ubaba ngumazi washona ngeyingane sibawu-6 ekhaya. Sakhula nje uma untandane ekhula nempilo ezinye intandane ziba nenhlanhla ukuthi ithole umndeni ozoyithatha thina nje umndeni wakhe abobaba washiya nje ngomncwabo. Sakhula nje siyikhulisa nje njengamaphupho eyilona. Manje nje ngizombonga uNkulunkulu leyo nto ngakhula nayo yazongilimaza manje sengimdala. Njengoba uMamhlonga esho usisihloko kaHlonga esho ukuthi into ayikulimaza useyingane, ikulimaza usumdala. Manje nje ngithi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ufuna ukuthi ngizogqiba ngoba ngithe noma sengikholwa sengibalekele evangelini ngayitshela hayi ngoba ngithola abantwana bakaNkulunkulu khona ngizofike ngithole ukuthi ngigoneke, ngithole uthando kubazalwane. Kwathola ukuthi nakhona mangifika ngafike kwanezinto ezingilimazayo ezenza ukuthi manje ngihambe ngikuphoshile ukukholwa kwami kanti Nkosi lokukholwa kunjani mangizothi noma ngisendela uNkulunkulu kube nezinto ezingilimazayo. Bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi akhulume ngalo kugqiba okudingwa yimi empilweni yami. Le ntshumayelo namhlanje uNkulunkulu bekade eyihlelele mina futhi wenze ukuthi ngingangiphuthi le nkonzo ngoba befuna ukuzosiza mina. Uthe evikini kwavuka into endala yakuyenzeka kimi nosisi wami, yavuka yayintsha bazalwane ngakhala. Ngathi ngisakhala ngithi usisi wami wayengaze ngizisubuhlungu okunje ekubeni siyabandawonye angihlanganyele nabantu. Bazalwane ngiyazi ukuthi esintweni bangabe kuwukuthi kuba nesimo esenza ukuthi ungazwani nomndeni wakho nawe usungenalo iphupho. Manje mina ngilo muntu aqala ayihlulelela ngiyihlulela ukuthi Nkosi nami bengingekho right. Kepha lesimo bazalwane savuka sasisha. Sengibuza umfana wami wokugcina nabantwana abathathu bazalwane. Sengibuza umfana wami wokugcina mina wena uza ukungitshela kwenziwa yini ukuthi umuntu umxolelile bese kuvuka into eyakuyenzeka kuwe naye ivuke ngathi yintsha ibe yintsha nje ikhalisa. Wathi hayi mama mhlawumbe kwenziwa ukuthi ngoba azange axolise. Ngathi mina hawu ngoba engazange axolise yiko lokwenza ukuthi ngilonge izobuhlungu. Manje ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu muhle yazi uthembekile uyakhuluma ngabantwana bakho njengoba bekhuluma ukuthi kumele sigcine izinto ezisenhlizweni singahambi nazo khona uNkulunkulu ezokwazi ukuqalela izinto ezintsha empilweni zethu. Bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngikuphumelele kule nkonzo. Ngimbonga ngomama uSimangele wafika laphana ngo-28 ngangikade ngibakhonkolo ngangiphukile ngenkonzweni. Kwahamba iy'nsuku nje ngathi makuqala inyanga elandelayo nge-28 April ngenyanga elandelayo wafika ekhaya. Saxoxa ngathi asiqali ukubonana, saxoxa wangitshela ngekhaya lezi, wangitshela nezinto kaNkulunkulu. Kanti ngase ngizwa nje ukuthi uyabona uma uzoyihlulela wena uzwe nje ukuthi kahle vele ezulwini la ngiye khona le mpilo engiyiphilayo mina nganginalokho nje nje ngithi ayisona noma sengingahlala phansi ngingaya enkonzweni angiyiboni into engiyiyelayo ngoba kahle ngiyayelo leni. Manje ngizombonga uNkulunkulu ukuthi ngathi mangingena ekhaya lezi umama uSimangele manje ekhaya lezi bekhuluma ngokuvinya kwezolo. Bazalwane bakhuluma into uNkulunkulu angikhumbuza yona ngezono zami ngilele embhedeni ngibhekile. Wangibalela
kodwa kuthe mangabo uSimangele sefika ngitshela ngokuvunywa kwezona ngitshela ngekhaya lezo usathana wathi kahle bo wena njengoba unalezona ezinjena khona usuyibhala usukhuluma nalo baba uMtsibande uzothi nje uthi ngumzalwane kodwa lezona ezinganje bazalwane ngikhuluma ngazo nengizenze noma sengikhola njengoba uMtsibande ayayideshumayela ethi-ke mangabe ukuthi ubhabhadiswe ungayivumanga izono uthi uma usubhabhadisiwe ungayivumanga izono uvele wenze ube wesi nani njalo-ke bazalwane manje nje ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ngale nkonzo uSimangele wathi esangitshelile ngisale okumanqe kancane ngathi hayi ngifake eKhalezi ngabuye ngambhale ngathi hayi sisingaqala ukufaka wavele wangithumelela inkonzo kaMtsibande ekhuluma ngokungcwele wathi esengithumelele ngayilalela bazalwane yangishaya-ke leyo nkonzo leyo ekhuluma ngokungcwele ngaphinde ngalalela kade ishumayela eBhamshela khona ethi cebo laNkulunkulu alihlukani nokungcwele ngayilalela bazalwane bengithi mangiyilalela inkonzo ngiyiforward kumfana manje nje ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngabe sengiyamtshela ngimbukhele uNkulunkulu ufuna ukungcwele empilweni yami ngiyambonga ukuthi unginikeza ithuba lesibili ngoba bese ngiyihlulele mina ngithi vele ngesogweni manje bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu ngithi ngizosho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi uJesu Kristu uyinkosi uJesu Kristu uyinkosi ngifisa ukuhlala entabeni nami ngifisa ukungena ebandleni lasentabeni ngithathile isinqumo manje mangizale intshumayelo ukuthi ngifuna ukuyovalelisa bazalwane angibafihlelanga ebandleni ngabatshela ukuthi kunenkonzo esengiyitholile mina ikhaya lethu ngachaza indaba kaBamtsibande bathi kukwenziwa ngathi ikhuluma ngokungcwele ngavele ngacela umfundisi wami ngathi ngicela umfundisi ukufaka kule khaya lethu wathi okay ngaqede ngamfusha ngale ntshumayelo ekhuluma ngokungcwele bazalwane angazi noma wayifunda noma zangazayifunde ngabona engamphenduli ngathi ayothi ke ngibatshele ngokuthi kahle kahle njengoba uma usindisiwe kumele uvume zona hayi baphikisa bazalwane bathi hayi lento yakho nje ayikho wena nje ukuthi uyihlulela kakhulu ngathi ukuthi angiyihlulela kakhulu ngiyazi mina ukuthi azange uzubebika umehluko empilweni yami mina ngikhola manje nje ngizombonga uNkulunkulu ukuthi ngiyahlala la ekhaya lezibazalwane la entabeni enjalo Jehova kuyabonelelwa umama uSimangele ngangikade ngilongisaba umtshela isithi asengifaka uvawule ukuthi awu njengoba yedwa nje mangathi uyewole yakho bazokuhleka labazalwane ngathindwa ufakazi bukaMamzondi uMamzondi mayethi baqala ukukhonzela edining room benodadewabo ney'ngane eziwu-4 ngathi Nkosi nathi nakithi sekuyenzeka umama uSimangele yini ney'ngane lezi ey'ncane Nkosi ukuthi lo mkhumbi ufuna uhambe uzohamba manje nje ngizombonga uNkulunkulu bazalwane uyisizile impilo yami bengisemgodini omnyama lo engibona ukuthi vele isihogo nje singifanele ngiyambonga uNkulunkulu